sibathinta bethi lesifuna isithunzi sakho nangamathawula abo pollution awukonthekela simangaliso senhle ngoba inkazimulo yayichithekela noma laba khona inkazimulo yayichithekela. Haleluya. By the way inkazimulo itholakala noma itholakala ekamereni eliphezulu. Ngoba abasekamereni eliphezulu inkazimulo baphuma nabo bephumele ngaphandle. Ema noMoses wabanyukela entabeni basobona abashiye ezantsi bathi baba station nawo. Sabheke. Yahlupha lento yakho ngamanje. Bazalwane izwe ngeke siphendule lingakasho ukuthi le nto eliza nayo esikhaya. Ngoba nomndeni esikuwo bazalwane unamandla. Bazalwane nomndeni esikuwo unamandla. Enganini amazina amandla phezulu kwethu njengoba sikhohlela amandla esinawo kulo mndeni esikuwo. Kodwa mhla sawabuyisa bazalwane, sawabuyisa bazalwane amandla. Ngoba lithi iBhayibheli abapostoli bazalwane babehlanganyele into ngithanda lezi zinto bazalwane. Into zonke emthandazweni nasekuhlepheni isimo. Abichabana abantu mabehlangene bethi bephumile abafundisi beyoshumayela abazalwane basemadolweni bethi Nkosi yami hamba asikhulekeli bona befike bebonakala sesikhulekela isivumo ukuthi abantu bebonele into esiyibonile. Bazalwane mhla kwavulwa iappetite yokulambela abantu ukuthi benze endlini yokukholwa hayi bazalwane solidis lisehlula kangaka izo ngoba icapacity yethu yokwamukela into zakwaJesu sabalile. Uthi uJesu yasenakho engitshela but issue yabo ngeke nize ni-understand kodwa bese uma sefikile wathi nje uma ngabe sefikile uyakunifundisa konke engagcina unifundisa bese mkhumbuza nami lokho engifundisa. Angithi ke bazalwane uma ngabe umoya kaNkulunkulu usufikile kithi wehlela kithi sesimamukela uJesu njengenkosi nomsindisi siba munye ngoJesu kuNkulunkulu. Ngake ngathi mina uma usumamukela uJesu uba nevelu emehlweni kaNkulunkulu bese uba nezithelo emehlweni abantu. Amen. Awukwazi ukuba nezithelo emehlweni abantu ungakayibuyisi i-image waba nevelu ngoba uthe uJesu siyeza isikhathi la ngeke sathandaza khona kini kodwa senoyithandazela nina kubaba ngoba mina nobaba ngimunye. Amen. Nabo abamukele yena sebemunye naye okusukuthi sebuya lento yasethi mina seyide ukuthi vele sivakashelane noma yini. Amen. Uthi uhlalele endlini vele uhlabele akwena uhlabele. Yeah. Ahlabeleni wena uhlabelela le yakhe ekade ikhona lapho siyabuya. Unkele ngisho ukuhlangana nabantu besebebuza ukuthi kwenze njani akayitshela ubhilo kuzovela no khona imfunda iyagobhoza manje mayigobhoza ufuna ukuthola indaba hayi no bazalwana ngisibuyele ekamereni eliphezulu. Amen bazalwana ngisibuyele ekamereni eliphezulu. Ekamereni eliphezulu kunezinto ezingaconfuse ngisho government evele ebhala imithetho ezovuna ibandla kodwa imithetho esazokhishwa izoba against ibandla ngoba nebandla lilethe. Bazalwane umoya kaNkulunkulu ufuturistic zonke izinto azivezela zona ezefuture. Amen. Kodwa sisabhaliwe amen asazi. Amen bazalwane. Amen. Yabona bazalwane